Ngasigi episode asida aikoina miyam gidamak puduna lakliba guest asi multi talented oiba guest amakhakni mahagasi actor music composer amadi singer amakhak oibata natana ingsog lising ani gatara gani panda Manipur State Film Award ta best lyricist amadi best singer gi manasi loba ngamlakraba loina na recently 2019 da SSS MANIFA kakching da adugumlaba special mention award haiba manasi loba ngamlakraba khoigi guest amakhakni kudol tamzari miyam gidamak Thotreisho Keishing Keishing ihan hanba maktada khoigi Times of Manipur gi studio sida taram nongchari thank you adudi khoigi ihan hanba wahang waina ko Keishing se khoina tajaba matamda khoigi ukrul dasu dum lairame haina su tajai ko some family background ima pabong gi ming khar thanbiu okay ai gi baba gi ming de ambition Keishing kaujai ai ima gi ming de thimila Keishing hoi khun se som da airport side ta kosom kholen sala kosom kholen yawn dai da nushid haidi na ma lei ne lungai yam hathi ma lei ne adu chakhi ba mi se kau kau ngam de ba ai de gi lungai sa thi bi chang se thi bi chang sam kal de ba ai adu khun adu lei jam ne yam nungai jai introduction oina kwa khoigi iramdam pokpham lamdam gi matang na thambi khiba adu Keishing se koina tajaba matam da multi talented ni singer su oiba music composer su oi aduga isai sisu folk hai tare folk song su sakpa amadi modern song su dumak sai ko koi tongan ba wahang khara dum laksage but ihan han boina koi gi ngasi gi musical reverberation TV show se gi ihan han ba number hai tare ko folk song amatang Keishing na kudol tambi okay folk song se aina kano hoi gi handak hajigan gi ai dare apai lungai ni one of the most adum decorated way festival ne ko adu gi sai masak chage yam no ai sai Saharwon mayang won nui re awon o nui re a won le shia o yang lo a zi lui re li ra yang lo o ra seng lo lum lao nge rum sa o ko ke sa de nge shen pari u se i tum ra se lo nge shen hi a wo yi bing wi ge la ne o jing gung jang shan thei khui vai o yang lo yang de ma pen ma mi kai shun o ra pam lo nge shan nge tha sa o thak lo shim khur a kha tha de i thum le shi manau sa thank you so much Keishing si sum koi sai be sai siga ko tangkhul maron sumale ko khoigi lui naini haiba khoigi festival is one of the khoigi biggest festivals in Manipur haiba yai ado sai be sai sa masigi marol sina kari haliba no to khara khongdok pi sigi sei si haiba de hoigi jiki saharwon mayangwon haiba si saharwon hai de hoigi cherry flower do ne mayangwon hai de hoi peach do haiba ne asi layani se lengani matam se chat leba adagi saharwon ga mayangwon ga sei si se lengani gi leine si matam da chat le si gi nungai raba bloom jam da hoi bright way han ba adum mi leine ado aduma leire aduga akoi miyam lao akoi festival se pun akoi ngai mina se akoi pun mina se akoi chinau gumna yum umma gumna akoi culture si asi chatho han ba phaja han ba asi preserve oina ba hu taw se nushina se hai sei ne yam no ngai jai isai so dum ki matik phajaba hai tare ko miyam gi dama khudol tambi kre Keishing instruments ki matang da khara lakpiu normally tangkhul community gi oina ko Keishing ne represent tawraga koi gi folk song su sakpiri leiba instrument sing si kari no karam makhal gi isai sing da seasonai ayamba folk song pumna makta dum season ba oibra haiba to khara thambi aina
folk song adum folk song hai bata re folk song sakpa madam da aina china instrument setting de la shima lai re du sida shaker ma lai re da china kana koko kana hoina nu koko kauje shima lai re duga krong thai na ma lai ri kok kok kan ye amai ba ko duga hoi ga ai hoji si yaurak tre adu pung ma hoi tradition pung dum hoi sham jam ma lai re pung ma lai re duga da shipu flip to adu hoi pai je adu aina siki folk song sakpa matam sida aina western music sikar hap da ba okay hoi gi hoji kan gi mission hana bise ai folk song sidi han thai ni gi ri chatna bi adar bai sai ni se hai nai ba adu aina sakpa matam de aina sak semba matam na di yamna nungai combination nungai bo ram me ba akhoi rap song hai ba matam da si african gi culture ne ba adu african culture se hoji di hoi na dum hoi phau se na hoi ta lai re ba asi kumna hoi culture se hoji music competition si mai push la kan da yamna phajan thoe aina hakum se ting dela haina isai ma sheme ba ko video album kana audio album ma sheme ba adu aina sheme music se western music ma yaude misai gumna ting dela leire pung leire shaker leire krong thai leire kokok leire si manga se sipai ga isai sheme ne ba aina music se lead se ting dela ka pa ne ba adu loina yara me ba adu shmen dauna khoi music se tan preserve ta sheme de akhoi si music ki maroi ba akhoi magi mukhon je identify ta ngam kan da music se dum phajaba music ola kani se thaja ado Keishing instrument sing se akhoi gi tangkhul community oina dum isana dum semba gumba oibra masi semba se magi kai hai tare si aina shooting de la se aina semme do ga si gum se dum se karum se yam lu se watch na te do chi sandangi maji gum se si oh sandangi maji dom tang viewers utsi kari ko no hai ba si sandangi maji on dum ko han pai nei so dum konje dum different sound tholai ba ko si dum tam nam nungai sai okay Keishing tungan ba koi gi participations me amma kwa tungan ba koi gi matam gi oiba sin ba institute tungan na sin ba or organization gumba na sin ba tungan ba festivals gumba da su saru ya re ha ba su khoina tazare ko du gi matang da su khara lak chege but second number oina koi gi another folk song kai koi gi hariba instrument se season raga viewers ki dama khudol tambiu okay ade ni sei matam jage ai ni sei se akoi gi 2009 da tangkhul git council organize tawba siglo function ma da kana award masil le ma best folk singer during ta ki ni sei sa du sei masak jage sakti Singkum atam hitara
ngaroksa o leishi ngaroksa o leishi ngaroksa Thagachari, thank you once again. Yam nungai say isai gi marol say khangdi khangjadre ko, but I really enjoyed viewers sing na so soidana nungai jaram gani kari hairi bano magi mayek sing se. Isai ga thanandi aina all leishing rock sahib se akoi nungsiminna se haibne akoi matam leiringai da nungsiminna se hoji haiba matam sina akoi nungsiminna se akoi picha bithak adum gift tawdo adum jana ta hiningai sida nungsijana na gift tawna se matam ko na haiba matam se leite mani aduga ilong now hairdi akoi hoji kan ge dum kambu leidana ko adu singdo loina lao akoi na mai mina se akoi matam mengai sida akoi thagat mina se aduga nungsi bai flet kan na hoi se pisai flet ba aduge nungsi mina se matam sida right time sida hoi nungsi na ga ngai ni hing se bi se lyrics say sana dom ikibra sigi lyrics se ai gi guru ojaba ai gi dingtala tambiramba hala tambiba ai guru ma leijai ma chang matai baram gaujai mana ibi bai sei ni yam nungai sai ado recently 2019 da ko SSS MANIFA coaching da sin kiba ado da koi award ama phanglaki ko madugi award gi matang da su khara thambiu ne se aina dum shi film award phangki se ai dum ti dum koi dum ngai ba ado achievement khoi chau ge achievement hai ba tare SSS MANIFA si da phangki award se ai film ma kap chai ba one nam hai na si oja mai paksana larang bom mana direction pi bne ado si film kap si da aina lauriba role se ai sibai manung sibai ojai oh ngasai actor su oi kibani na adum sibai ojai aduda adum ai gi dada sina sibai IS oiba MCS oiba adu margin noi mete ni pis lau ne ba aduda ai sina sibai osina akoi tangku ne pi musak su phajau leiba sida kai na mete ni bi lau no ai kham ba ai swai ya da ba community adum problem se leibi se ai ne adu utput role ne ba adu last ai film award ta phangjai sei ma sei ba adu ai regret tarok pane last di ai khut lai pai raga mingon da hat laga aina extortion tawraga hingma punsi se chumdre demute di khon nusi chana na hingmina asina right path ne adu isi amma do jai suzuki film asida okay adu di third number oina hairiba film du da khogi isai do sakhiba ko kaishina sakhiba hai tare adu viewers ki dama khudol tambiyo okay okay Leshisa Atamna Laylaka Leshinga Roksa Leshisa adum hoi nushimna se dum nushimna se matam ne nushimna se adugi isai ne ko tungan be performance sing to biru re ko kaishina manipur na taba manipur gi wang ma da perform to bi khrabra ma khoi tungan be performance sing hai tare madugi experience ki matang su khatam aina kano 2018 da Jamshedpur da national conclave haina adugi all tribal di manipur all tribal gi da chalwi adu chappada adum ayi india da su chawa Bharat sida adum tribal jam lai ramai su khang ngai bai so hana de khang nam de adum India tribal jam lai adum lai adum khan ba ne ba adu da adu chalbu mutam da hoi tribal dum gi matik exchange da rob do dam nungai jai aduga adu da su adum ai makti adum stage khoi chawa hai ba tare da su ma ba tare adu da aina program chappa madam da adugi organizing committee da na sketching nang na ahoi festival sigi ahawba pharna na taw en ai tawje aduga dukhana tana festival sigi koi first issue nang sa oina ina folk song sak chai adu so adu no stage am ngai adu chappa madam da jati khai dana ho travel mayam adum photo kap mina ba ahoi jathak do mina ba kai to mina ba nungai mina sak mina adum dan nam hangje ba ko aduga adum pham gi nan ba dum sheng mai ba do adi yang adum ai wakan da isna sam fit loye yang nungai sai adu kaishing folk song na tabada modern song chu sakpiri ko compose to biri modern song amtang ga khudol tambiu modern song se aige first album da audio album da thoki bai sai ne ani si shaga hoji rising star manipur haina
TV เรดิกันเดสมาเลยว่าดูได้ในตกเส้นจังใจขีบนี่ดูใช้ได้สักเกินนี่ยังมีวิเคราะห์เงยก็เป็นเมื่อวายุกลุ่มเนอหางเงินมาทำไม่ทวีจันเสริมเกิดตั้งเมื่อวายเมื่อก็พุ่งก็พังชามคงไรทิ้งไรก็จีนมังลีไทยฟ้าเอาอาวันพิงเลยอีนี่วิเคราะห์จันก็สาทายจิงกุมชกเพนิงุงเลยก็ชิมเมื่อตายไม่ใช่คือใส่คือเงินน่ายังคือหา Thank you so much romantic number มาสู่มียามกิตมันคุดอลตัมบีบก็ก็ซึ่ง awards ที่มาตั้งกับคราทำบิวใครคุย awards ไอ้นั่งใส่ introduction เดปันคิดแบบก็ดูกี่มาติกยามครา awards คราปันเบียบคราปันดุมโอ้จ้าสิ่ง support ยาวเลยก็ดูกับประชาชนเขาเกี่ยว fans support ปีเลยก็ไอ้ awards คราพันเจอเลยไอ้ใช้2009ด่ะไอ้ใช้สักบ้าหัวใจไอ้ first recording ที่ดูได้ release ตัวนี้ดูชาก็2010ใช่ด่ะตั้งคุลกี้all tangkhul ki music award ama shin ba ya olore na award function ma lot na kha chai adu da aina best singer se tai okay adu loire ga misai hai ki ba presence of manipur da ai top 7 chang jai adu lore ga 2012 ta ai manipur state kala academy da adu gi young talent award tribal culture da ai scholarship phang ga award che phang jai adu loire ga handak marak se acha handak chahi ai utare handak chahi da SSS MANIFA da ai best supporting actor nominate tawjai adubu award bakti phangjai khi haudre aduga adum jury singna fan singna award singna musibirega imonda special mention award chi pijai pipeline da kadi khoi gi music anoba khoi gi release tawgadaba ko dugumba isai gumba di leiri ei pipeline da tangul movie ani leijai leigi shiva haina nowi bang haina ma leijai aduga khoi gi bilingual movie haibu tare aduda hoi manipur film movie da ai hira chandra haina makap chai aduga donation dedicate donation fal gida moi da documentary movie culture getting the line maram da adum culture exchange type tare adum da movie ma kap chai ajo pipeline da leijai yam nungai je kashing akhoi tongan ba tangkhul gi isai mayam ma kudol tam bikre ko viewers ke damak manipuri isai su soidna sakpa hairam ka daba mali isai amatang manipuri number hai tare ko adu amtang ga kudol tam biu aina adum anga oingai digi isai se yam pamjai honare em ko aduda aina koi pam sakhiba yam pam singer hai tare magi sei sei oye oda sadan da gi sei masak chage ase aina ai ge first stage ka dam sei sak chabne magi sei lusi mai thom do sakke nungsi mai thong do yang jagi khajik tang mo nok la gu nungsi mai thong do yang la gu khajik tang mo nok la gu i hang la mi tai bang se i hang lam me nang ga theng na dri ngai ma mang da i hang lam mi tai bang se i hang lam me nang ga theng na dri ngai ma mang da tai bang gi awa wa kau thok tu na khajik tang mo nok la gu isaiga suraga kaido ngai da lap na roi adu ngai khudol ni na haki thawai ga haki hak changa kaido nung da lap na roi thawai ga theng na rasi khajik tang mo nok la gu nung si mai thong do yang la gu khajik tang
โมโมโนกลกู Thank you so much. Yam phazaba ko koigi oza sadanandana sapiki bai sei makhak ne kudol tambi bai am nungai sei. Kaising tangkhul community da ko ngasi kaising na represent tawraga tongan ba folk songs, modern songs mayam ama represent tawraga koigi community asibu hena koigi ka hetare chakthok na pa ko honajari. Tangkhul ichil now sing da koigi tangkhul maronda karigumba koi message oi bai koigi puni gi oi ba wafun khara khatang phongtok biun. Tangkhul lon na. Aina shumai hainingi itum artist ka jehiba itum lag sanau jehiba tangkhul community le mo chu ide ka la yarui le chu mo chu ide sada shepa ka jon khmi shepa sa khmi jerle jon khmi ya khane chaine itum na artist sa ka sa la ka itum singer ka sa la ga itum actor ka sa la ga itum na tada mi jeng min khai sa la ka politics le jang la ka tada ishi ashi khai la ka sa wa sa gi ma sa mrai thum ba itum yarui ma kham tha hi actor sada la sa la ga yarui le sa je thai ka la chi wi cha ka shi ji phong se sa de itum na kham tha sa ring sa gi ne itum na politics li ka la politics o chak sang hai than jali ishi ashi khai da ka la na i khai da ka ka teu khai da sa hai than jali ji iu tho thi iu na le hi ka la itum society itum na khang sa ke ka la itum na jing de hai ma le ne sa wa de itum politics li ka la ego ma le la ka la ashi ishi ma khai la jing re ne tong khang rum da ta ukthi pai ra ka tha de itum na society re sang sa ka ja po mang le mu chuk la itum na o chara ka la itum ukthi wa ra ga ji ina artist sa da actor sa da ka la singer sa da ina hi hangai ne Kai hai na oi sing akoi artist ama oina singer ama oina akoi se ego re tana politics chang da na muka akoi na moi nang ajau bani nang apik bani aina hele aina singe aina rich oi hai se asigumbagi ego se asigumbagi feeling se leitana akoi society se kamaina shame do gi nungai ne ba phajana ba kamai shame do ba hai se akoi thabak ne akoi artist sing na sigi khongthang da akoi na politics char kan da akoi na moi ego le na ga noina sine noina da ne hai kan di society se mo thalle ba maram hai budi akoi actor hai ba akoi singer hai bi di akoi di praja gi phatta ba si akoi na society ngon da ullaga si taw di phatte soin taw se phatte aduna akoi di soin phana ba hai se akoi message pi ba mane ba sham nai kan da akoi se adum pithibhi ge messenger ma oye ba akoi na thamai mola kan da akoi na nungsina tra kan di mi praja sing di akoi gi phatta du tam mi te taw hi ne ba adu da ma da akoi se politics sang oi se ego le na roi se adu achaw akhang noi art se religion khaina roi se adu ka community headed kum se akoi le na roi akoi ne di peace oina cha khoi sem se ne hai janing ya phazba message saman thambi kre ko kaising a side gi hangjaning mane kaising na khoi gi forehead ta na khoi pha ba du ko ornaments to kai ka we si se akoi na pasi ka we pasi ka we si pasi se akoi na pasin upchai asi gi pasi se dum any festive ta adu ga dum khoi ni gi chaw no ngai program da nu pasin lupja ba kana pot mane ha okay ornaments samane ko yam nungai je kaising asi tungan bai sai me ama koi viewers ki dama khudol tambi ba ko last number oina ngasi gi show solution boina ko kaising gi site ta gi hai tare viewers sing da dedicate ta boina isai amatang ga khudol tambi ram aina azai sren sai khan ge mam san ijab ne mam san na shem jab ne do isai sai ani am pam jaba adu ga si gi isai se khoi tangkhul da adu most view video audio hai batare video album hai batare si tangkhul de sine most view em ko adu isai se sak chage ok thui hilin le ma thai la lei sa si ga cha lai ga shi ga ho hi ila ma thai sala mar khu ok thui hilin le mara samphang sa si ga cha lai ga shi ga ho hi ila ma thai sala mar khu cơ phung ga chi tâm pa ga chi yang va la i wi vang na mang li the o
lei que chive oh lei que chiveมันชัดเจน ค่อยกี่เลบากนิ่งไปใส่ออยเดอร์ก็ชิงสิเส ชินะดุมnupi girlfriend one da na didget ubi shay ni โอเคโรแมนติกนัมเบอร์ก็ยามนุ่งไอเจก็ชิงตุ้งเดสุก็ชิงนะภาษาไปใส่เมียมาตังคุลกีก็คุยคัมโพสต์ตัวบิดนะมียามกิมาฟัมได้คุยกี่คุดอลตันบิว wish you all the very best ให้บอกว่าฟัมมาสิตอมทีวีกีไซต์ตะกี้ทำซะดิ thank you so much thank you งาสิกิโออินดีมาตังสิดา musical reverberation TV show 10 century มาทั้งกี่ชยอลมาทั้งกี่ Sunday นุมิตตาอันหูบ guest มาพูดนะลักเชก